Serokê Komara Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan di van rojên dawî de gelek daxuyaniya dide, piraniya van daxuyaniyê hane girêdayê vekirina ropelekî nû bi rejîma Sûrî re, bi rejîma Beşar Esed re. Helbet hemû kes dizanin ku PKK jî têkiliya wê bi rejîma Sûrî re heye di demên salên heştê, salên notî di qonaxekî di têkiliyê qut bû dema di navbera dewleta Tirk û dewleta Sûrî peymana Adanê hat morkirin têkiliyê xweş bû li ser hesabê PKK û PKK derke derve apû hat qewitandin kampên PKK li Sûriyê rejîma Sûrî dest danî serê hemû mal û emlakên PKK li Şamê li Helebê rejîma Sûrî dest danî serê. Piştî 2011 dîsa têkilî germ bû çawa ku têkiliya dewleta Tirkî xera bû têkiliya PKK dîsa vegerî ew avên genî ê di navbera PKK û rejîma Sûrî de dîsa vegeriya cokên xwe yên berê. Niha ja kî ji van rûdanên nû van pêşketinên nû acisin di alî. Yek jê kirêgirtiyê Erdogan ev hêzên radîkal û terorîstê ku di xizmeta dewleta Tirk û berjewendiyê dewleta Tirk de ne û ji opozisyona Sûrî xwe hesêb dikin. Ew ji yanî ketine tayê, ketine alarmê ku têkiliyekî bi vî rengî wê li ser hesabê wan be, helbet wê li ser hesabê wan be. Aliyê dinê ku ji van têkiliyê hane, van pêşketinên hane ditirse PKK ye û xwelîseriya demokratîk a PKK ye ku qaşo yanî li rêveberiyekî xweser, xwelîser ava kir û hesabên tiştên bi vî rengî, pêşketinên bi vî rengî ji wan heye ku hetayê wê têkilî di navbera Enqerê û Şamê de wê berdewam bike û jî yanî nanê xwe li vê tirşika hanê xin û ji debara xwe pê biqedînin. Bi vî rengî, bi vî şêwazî gelek kesên me jî, entelektwelên me, nivîskarên me, rewşenbîrên me ê kirêgirtî bi vê mesela hanê tên hatin xapandin û gotin deqê vê mesele wê bi vî rengî hanê derbas bibe. Lê nebû. Niha yanî dema ku li rejîma Sûrî ew daxuyaniyên pir behsa vê meselê nakin. Lê rejîma Tirkî û li ser asta bilind didin diyar kirin ku tiştên bi vî rengî hene. Dema berpirsyarên siyasî wekî Erdogan ya Hakan Fîdan yan jî daxuyaniyên bi vî rengî hanê bidin ku geşbînî tê de heye, tiştên nû hene. Dêmekî ji aliyê istixbaratî mesele qediya yanî peyman û lihevkirin û gihaştin û qonaxên dawî tenê mayî êdî eşkere bikin. Di navbera Erdogan û Beşar Esed jî Erdogan pir van daxuyaniyê hanê dide û Beşar jî wilo zêde bi qasî dide lê ne bi qasî Erdogan mere li dîmenê dinêre ku heza li cem Erdogan ji a Beşar bêtir helbet Beşar jî hez dike ku têkilî û ev ropel ev xelas yanî ew ê bimîne Beşar Esed wê di cihê xwe de bimîne wekî serokê dewleta Sûrî. Lê ji vî alî mere dema ku her dû aliya dixe nirxandinê û pîvanê mere dibîne ku Erdogan bêtir bi germî û di sozî nêzîkî vêm caranê dibe berjewendiyê dewleta xwe, welatê xwe, rejîma xwe yanî em nikarin ti gazin ji Erdogan bikin, gazin ji Beşar Esed jî bikin, em dikarin gazin ji xwe û ji rêxistinê xwe kuştergerê xwe ku ji vê rewşa navnetewî ti îstîfade ti feyde nekirin vegerin bere ev xapûçî û rojnamavanên xapûçî bere vegerin daxuyaniyê berpirsên PKK
دما کو دگوتن امریکا سوز دایه کو ام هریما روژاوای کردستانی وکی باشوری کردستانی ستاتویه کی بویرنگی چه بکن لی منهش پکک نهشت اف داخویانی هانه جبو دیرو که دبی نینجی بیر کرن دبی دوان روژاوی هانه ده ورن نرخاندن براستی امریکا هولدا مظلوم عبد جیوی مثلا هانی نازده PKK جیوی مثلا هانی نازده کستاتوی روژاوای کردستانی تشتی که هی روشا که هی بچکی ور پاراستن و به بشکی جی چارەسەریە داویش بۆ چارەسەرکردنا مەسەلا سووری ئەمریکی لە دوو بێ مەسەلا هەنێبوون لێ PKK و لە پشت PKK ئیرانی و لە پشت PKK دەولەتە کوور تورکی نەهشتن و لە ڕۆژاوای کوردستانی هەخواسە قوربانی هەخواسە ینی يعني جبر شبو اب قربانيه هاني اب بديلي هاني كاتش انجام بدس قستن شخور يعني انتلكتوالي روشنمواني PKK چاوا مسئله دن رخينن چاوا او دگنزي ميناكا كي جوار بينم اوه كنها از جوار ديار بس شخص از وينا از دكم کا بریز ناوی بیشم مشخور لی تماشا بکن پشر وگرم سروی باخم Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 7 Temmuz 2024. Tayyip Erdoğan bugün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bir mesaj daha gönderdi. Israrla görüşmek istiyor. Biliyorsunuz Tayyip برادری هان آمد دجله یکی جی مدیا چکرو و خودی نرین و خودی آخافتن و گوتن مدیا PKK ده دناوا رخصنا PKK اوروپا ده بشه تاری بشه استخبارات جی جهد گره وکی روشنامه وان هنه کسی دنجی هنه لی او خود ناوا آلین چاوا بجم ای طنگ ای کن net جیرت گریدای ریوبریا PKK اوروپا نها هندری ریوبریا PKK اوروپا بش استخباراتی گروپ استخباراتی بچکی سر بخونه تشنا دکن دیرکت تیکلیا وان به قندیل بجمیل وایکر گریدایه نه به ریوبریا PKK اوروپا یعنی ساکینه پیر و گنول تپه و مظلوم و افیدن یعنی اف کارکی جدایه یعنی مسئله رخصنی دوار استخباراتی دی گروپ استخباراتی کادرو و پرسونل ای استخبارات ای PKK پیچکی سربخونه جی جارجانا یعنی ده سلاداریا وانجی ده هنه قناغا ده سلاداریا ریوبریا فرمیا PKK دندر اروپا ده خورتر و پیشتره اف آمد دجله لگوری از ناز دکم یعنی گوشه حریم قلبی بجاره گریدای آمده ویف خوش مرگو گوز قلبیمه جبرکو یعنی باو کالی میشی جوی حریم قلبی گنده بارنه ام جورن یعنی بچه دما کو از آبو چی بوم دیالوگ دنابار آبوی چی بوم نهاوی کسی هانه لدجیمه یعنی اب آگاهینه نه انالیزن یعنی اف کسی هانی لدجیمه لناوا ریوبریا PKK آلیه مدیا و چاپمانی و چیزی پر تند یعنی او جخودی چارەسەریە دموکراتیک بکو اف کسی که رخنه لPKK دیکن وان شهولی راکن وان بقوجن وان برابینن او یک لجوان کسی هانه نتانی از لی هنه کسی دنجی هانه یعنی که PKK برياركي تند لهم بريوان بستينه شخوا تعليمات جميل بايك هاتي يعني هاتي شاندن جري بريا اوروبا كو 16 کس ناوی وان اف کسین کو PKK رخنه دکن تدیمه برشی گوت که از اشکره بکم نهازه يعني دم هاتی کو از اشکره بکم لگوری آگاهی انگی هاشتن من جدا آلیا
كو هوشنگ لخوا مقاتبة بتشيكي جميل بايك خلاص يعني بريار هات استندن وتعليمات شاندي ريفي بريا أوروبا جبو يعني تصفية رافاندن كشتن يانجي تهديد بچی شکلی بشه اف لگوری وان دمینه اف دبیت خواب پاریز و اف کسین برادرین دنجی ولو خواه خوش خواه بینن بی منطقه يعني انا اف وكي انفرماسيون دمين بيش لازي هنا ببرفرهي زي او بكم اف علاقه ما آمدش لب تشبه مثلا هني علاقه ويا ديرك دبي مثلا هني ده هي انفرماسيونا دجفين جارجانا و تيكليو يعني دقيجن ما يعني افتشتين هاني اب آمد دجله دمازاتم بلجيكا وشمو خوستن كو از دروش تيفي دي بخبتم اوي شاقي او دروش تيفي دي خبتي لتونس لمصر لسرهلدان تشيبو لليبيا سرهلدان تشيبو اوي لدجبو اب آمد دجله لدجبي مثلا يعني وحتى دقيلا قوناغان دي ريجيما قذافيا ديكتاتورا فاشيست دي باراست و کیجان جارا ما حفظ دید جمر دگوت هوشنگ تگوتی و قذافی تیک بچه هوا قذافی هنا سر پیایی و تیک نچویه از بحثا قونا قد 1011 دکم دمام عمل روش تیوی حوالی حبونم عم دخبتي من جير دقو بسكن و قذافي تيك بچ ديكتاتور ولو جياد بن عرضا بن كبراد نامينية او ابي ديكتاتور حمو بچ يعني صدام شو هتلر شو ستالين شو و قذافي تجي هر قذافي كروش جروجا چند قرش دا PKK ويعني نتني دا PKK قذافي دا قالك ريخستنين كو كاري تروري كرنه PKK جيجوان قذافي هنت فرد داوان اجا اوانا مبريجي بوتيس دوباره لكن دما كوبوير لليبيا قومي دمديا خود قذافي دباراستن يعني اري اوبوزيسيونا قذافي سروكي ليبيا ايبري بيسل قذافي جي بيسترن يعني حشا حضره يعني قوبري ريخي يعني شينا بت تيكي بباريزه چما كروشكي روجا والله چند قرش دايته يعني رژیمکی دیکتاتور دايته وچه غيولو ديالوج دنا برا مويد تشيد بوم وك هفنت فكرين اريا ما بوچيبون لو او بارستنا قذافي ذكر مجي بتندي رخنا ذكر قذافي ومبشتگيريا وجوهرين وفجاهلين رجلاتنا فين ذكر وچاغي ويدماهاني هنا كويني از يشوفوكو يعني مثلا نب تاني خافتن دبي هناك كسبيجن وشن خورد عقبه فرما باهو ويني ما و افي برادري قراسي ميديا تشيكر كنا حال دجي ما نتني رخنا دك خوسكار رخنا بكلي دنافا بلانين قريش ده يعني دنافا ليسكن قريش ده يجي سبع تشتك بالسري مبي افيك جي كسين كو بربرسياري هلوست و بريارين PKK لتجيمين او والرمزي وزبير وآدم أذن وحمو أزي ناوي وان بشويكي فرمي وجعالين بيواندي دارجي أزي بشين وزي دمي بيش ده أزي أشكره بكن كاشخور لمبنى رندماكو أم أبوشيون أم لجهكي المالا برادرك يعني وان فوتو هاني ببينه ببيراوي اوجي من خطي ويعني پر سوداج PKK استند وحتى روجا ايرو سوداج PKK دستيني وكي قلتي وكي مديا تشيكركي يعني جين ند نفيسكاري يعني كاري روجنامه قريه دك اللي قلتي PKK يعني قسكا بوچي بانا قسكا دناوا تفكرا PKK ده وندایی وی هوانا شهید قربانی هوانا تشتفید به مسئله تنه اوش PKK ده خو و خمناك شخور آمدش تماشا بکن
ev Ahmet li ser kanala xwe ew jî a YouTube'ê camê YouTuber û xelk lê guhdar jî dikin. Kesên wek wî hene ku lê guhdar jî dikin. Behsa rewşa Sûrî û behsa rewşa Erdogan dike û behsa pêşketinên li rojhilata navîn dike. Lê namûs nayê pozî wî naşewite biçekî rexne li PKK bike. Sûcê PKK ku di van bûyerên diqewin di çi ye nabêjin. Xweziya ji mala Xwedê re ev yekî di nava rêxistina PKK rabe rexne bike. Ez dema ez apoçî bûm carekî diyar Dêrsimî, diyar Qamişlo ciwan diyar e, ciwan Qamişloyê, ciwan nizam çi ye. Ew jî di MetTV'dê dixebitî ji Qamişloyê kadrekî PKK'yê ye. Ez li Şamê bûm û dibin çavsorkirin û veşartî bûm istixbaratê Sûrî li min digeriye û ez apoçiyê min parastina PKK dikir. Lê min parastina PKK kir û min rexne li PKK jî kir. Rexneya min li PKK jî kir û li KJK 2009 de ez veşartî bûm li Şamê gelek hevalê min vê mesela hanê dizanin. Li ser Roj TV û ev diyar Qamişlo baş dizane yani. Li ser Roj TV min rexne li KJK û min rexne li HDP kir derbarê mijara Rojavayê Kurdistanê, derbarê xemsariya KJK ji dosya Kurdê Sûrî û HDP ku dibînin bi seda dostê wan, hevalê wan, alîgirê wan li Sûrî dikevin zindana rojkî ji roja di wê çaxê de 2009 de ji 2002 û berjor heya 2009 gelek bin pêkirinê mafê mirovan gelek kes hatin girtin û piraniya wan apoçî bûn HDP bêdeng bû. Me rexne kir. Ez apoçî bûm li ser medya PKK me rexne kir. û me di wê qunaxê de di wê rewşa teng de xelk niha li me temaşe dikin dizanin ku PKK pir aciz bû ji van rexneyê hanê. Lê ez rexneyê xwe venegeriyam û ez mam yani bi PKK re heta 2011 Oktobera 2011 me yani xatirê xweşev xwest ez bi xêr û ew bi selamet û me rexneyê xwe sekine na. Li hemberî tehdîdê wan û çavsorkirin û gevxwarinê wan ez rawestiyam na. Ez heta niha berdewam dikim û heta nefes hebe jî ez ê dîsa rexne li PKK û polîtîkayên PKK bikim û wê hebin yani kesên wek Ahmet Dicle wê hebin jî wilo pin şêweyekî genî karê istixbaratî û tiliya wan di destê di kuştina insanan de bi, di revandina insanan di karê terorê dibe, di karê qirêj û krîmînal dibe yani. Zibêr dibe, Remzî dibe, to ew rebenê Remzî yani rebenên Remzî yani çîroka wî hêjayê bibe filmê sînema yani Remzî Kartal Qerasê siyasetmedarê PKK. Jina wî ji wî revandin. Hevalên PKK ha. Jina wî lawî wî kuştin. Layî ji di nava PKK de hatî kuştin. Bê ev çi wijdan e, ev çi heysiyet e, ev çi nizanim prensîb ku hiştî heta niha Remzî Kartal di nava PKK de bika çi heyî ez dixwazim vê mes yani ev tîmarxaneya ku navê PKK yani gelek kesên wekî Remzî, wekî Ahmet Dicle, wekî ev me yê Rojavayî jî yani tiştekî wala yani nayê şirovekirin. Tu were hemû teoriyên nexweşên yan jî lêkolînên psîkolojî li ser wan deyne wê yani matmayî bimînin, wê xelk matmayî bimînin ka ev çi mesele yani evana çi yani em çi nexweşî em çi navî van nexweşiyê hanê bikin hala em karin navê PKK bikin wilo tîmarxaneyekî mezin yani nexweşxaneyekî mezin a nexweşên psîkolojî dedî kurcer dibên tîmarxane çi xwest rast nerast.
ام دکارن PKK وینا ویهان راحت لPKK بکن باشه یعنی بفير دروشكي ولو دبي بيتشكي رخنه هبه بيتشكي يعني از نابجم پر لي او سدي يك رخنه يا لPKK وركرن يعني دي اشارة كرن كو بيتشكي اخلاقينا هي هنا بيتشكي مجي اراده هي هنا PKK يك جاري وان نششتي وان نقباشتي جه اخلاق جه مجي جه اراده جه شخصيت جه كسايتي جه يعني ناب راستي خودي بريارن ودكارن يعني بتشكي ولو رخنش PKK بيجن تنه يعني تشتكي ولو فر سوسرت وقبحت وعجيبه كنجي دنابا PKK ده ديروكا PKK ده دروجابا PKK ده رخنه الهمبري PKK رخنه الهمبري آبو رخنه الهمبري جمال وجمعة ودوران وأف أف 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 قبقبة وقراسي PKK كنجي رخنه الوان كنجي اوي رخنه الخوبكن وكنجي يعني في درفتي بدن نفيسكاري خوار روشنبيري خوار كو بيتشكي رخنه الوان بكن بيتشكي بوان رببن آليكار برخنه ايوان اف يعني برسكي حتى رجع ايرو برسفجير تنية ده بيروز به يعني جوان كسين هاري اف تيمارخانه يا كناوي وي كوما جواتين كردستان يعني جي پارتيا كاركرين كردستان يعني جي پارتيا كماليستين كردستان هما ونشنا بيلي لكن ابنا لبجنو بالا في جماعة هاني تي